Чуваш наци конгрессы ергенепе Чуваш туме халық буянлығы регионзем хушинче конкурс пушланча. Вол пужуйхин ширинватымыжын жевешленет. Омордун тептеллеве Чуваш ебушни ларах тупса балырдаси. Халықын икселми ела ергене чугатмазыр малалла адаландараси. Конкурсын парремыш тапхыре республикари районзен уйрымызынче регионзенче Чуваш наци автономизынче херзех пырать. Нарыс уйхин вун билікмыжынче Чуваш наци конгрессын президентжен парремыш шуме Валерий Клементьев тада культуру комитетжен пайдажызем комсомольский уйрыметтереген уявашитсе гильдиш. Шопшавгун Чуваш республикин пушлығы эшлетел пулова Шак района гильнемай Чуваш тумен уявне дешитре. Фаери курав бабалашы. ЧНК шуменчи халық остазен ассоциация индердуши Зинаида Воронова Михаил Игнатьева конкурса менделевбейт иттернине тада ана еплере хергеленине онландар запача. Мендери авалхи вудухырмыш эмер шурринжи тумзене курса хакларымыр чынақта тумзембе бірлек берен. Пинде шитчер вадырвишемір шулги, пинде сағыржер вадырмыш, аллымыш шулзенжи кемлюкшасембе осталана хушпу пульче перин конкурсыра кушав дери бузык пулын пульче перин. Республика пушлығы кажалген социалы бурнажыбе экономика адалановын игебінде вұнултымы шулги эшкадарды вебе балашнымай кунды хастарзіне хизеп худжызымбе тада ыты наградысымбе числарен. ЧНК комсомольский уйрымен ердушіне Владимир Павлович Павлова эшри хастарлықшын конгресс уйрымне пулдарулы ерцебынышын республика пушлығын тавжировне тада алла жихмалы сеге дебаджы. Шағымбек тау худжызым илсен берен тада вайларақ іштес кизе бұрайды. Еп чималданақ табысымахе қалашынынде хамырын ердушесіне пирен хамырын күмде директора қалашын, Чуваш наци конгрессне қалашын биде бұзық табысымахе. Чында Владимир Павлович хыйн кажал бұлдарулы хушканебе ченкашне пейде хастар худшынать. Волторышнебе кажалзем Крымри агадуйра. Мускаври Кремль концерт заленче тада ыты жерешитседе хозене сталыхне. Чаплы Чуваш шибушни ыты халыха гыдарца телендердиш. Чуваш тумен уявнеде кажалзем теплен хадерлени балырчы. Кашни ялдене пиге худшынче конкурса. Тумцем енебе эбе малдан пушласа Владимир Батпире фольклоратин сен шүреме бушларым. Онда таштада изижи дерде бол билетем де кадартыры шинзем биде телензе багаш шитти халық сен берин кебесем жине костюмзем жине сапун сем жине багаш сапун терризем жине багаш хушпу зем жине биде интереслинзе багаш бара шамы гышчындын де бирдак хамда дуза багас килзе гайре бара хамшинчи хушпува биже хамдуна хамала бадуна пирин ушкана жүрген киртим пурте хезем дуна сапун зеде хамырдырлене халага хам шлене гибе хам шлене сапун аккундаманан акызем баразем пири хуняман болны гибе сапуни де хуняман аку хамананен гибе зене хализе гидем бирбизем эле хиземегинде зене нимте tegen мен милле болны шан беге тарашчы ондан бар аккумбек алжылдызем бурдызем де элек китерезем зене ним дел маштарман элек шамбектерлене шавузурземек шавдызеземек сурбан бурага иккежде пири хамананен те бир хуняман болны берен иге сурбан дегунда шагын задырайт. Шубашкардан келіне ЧНК байдажызем Чилай дума теп хуларай тереген уяв вали суйлаза елдіш. Чуваш халық тумен фестивалінде кажал енри чи булдарулы юруба даже ушканесем худшындеш. Кажал, аслы чураджыкри ажа-быжа теветь фольклор ушканя, эльбуш ялдырыгенжен келіне художество булдарулы ушканя, тада ытыземде булдыш уявра. ЧНК президентжен парремыш шуме Валерий Клементьев конгрессын комсомольский уйрымен хастарызыне уява лайх ергелене жын тавдуре. Нумай шибусен салан забытне анжақта плейт қыжызен, керезенже, аржазенже упранза елны берін. Чынақта әліхи шағынбегінде тухязен, тағынмалызен, палағында бір бізіне құрас келет, шамбырсене қыдардас келет. Бірін Чуваш наци конгрессе халыға парлештері тілдебегіна ішлет, бірін Мустафада жирзақварна, Жаубек бірін культурна, ела ергене Чуваш костюмне, упразақварат сезе Чуваш чегене, уйрымақ упразақварат сезе теп тілдебізен. Шағынбада Сирия Николай Федорович бірін президент тәжібе шақ пірмеш уявба чунжерелен саламлады. Чидес вғытрахерлі жудай, шәрбю тада ыты районсенже де Чуваш халық тумен уявы семетмелі. Сужада ЧНК пресс-службен ертуші Зоя Яковлева хадерлене.